Ya, yazi kunomuntu ongibuze ukuthi iy'nkabi sey'fike ezingeni lama-drone. Kimi ulo mbuzo ukuthi iy'nkabi sey'fike ey'ndaweni ezingeni lama-drone, ayikho into abangayizamanga kimi. Mina nje bazame yonke into. Bangilandele ngalo lonke uhlobo lwemoto likhona. Akukho abangakuzamanga. Ngelinye ilanga akukho la bangazange bafike khona nami bengilandela. Ngisho sengishone phansi lagcina khona izwe uma uya le phansi eMpumalanga, ekugcineni kweMpumalanga le koMalelane bafikile lapho. Ngelinye ilanga ngasuka khona, mangisuka lapho ngiya eMiddelburg, bengiya eMiddelburg emeeting. Ngiphuma nje kwintambama bangilandela ngeNissan Tiida. Ngithe uma ngithi ngabona ukuthi bangilandela, ngadonsa ngathi mangifika egaraji sekumnyama, ngafika ngingena egaraji. Athi bangena egaraji bangilandela nje. Shothi khona-ke aba-communicator nabo phambili. And then leyo-ke bekule ndoda yaseNquthu ebehamba akusile i-Legend 45 man, Legend 45. Ngalelo langa befaka insimbi ngathi uzothi iBuckley Plus. Hayi ngcono indoda nje yaseNquthu inesibongo esicala ngo-M. Ngiyayazi. Ngazi nokuthi utholakala la. Ngazi nokuthi ayikho into engayazi ngayo nje, nayo nje soyazi ukuthi ngiyazi. Wathi manje behlezi bangilinda nje eKomati Power Station. Bebangilinda lapho-ke emingase komunye umgwaqo nje bekhamba ama-aeroplane, bekusukuma bekuhlala ama-helicopter lapho-ke kuqala nje nale ndiza ey'ncane nje. Amabhanoyi abancane bahlala lapho-ke. Bengilinde lapho bayitshela ukuthi uma uhamba ngalapho nje usho ukuthi uzovelela ngasekhaya, bayitshela ukuthi ngizovela lapho. Vele iplane yami yayisho njalo ukuthi ngizoya lapho vele. Bengilinde khona kusho ukuthi bisohlangana kulama mayina kuboGloria mhlawumbe lapho-ke uma uvela ngaboCaroline. Ngoba laba bebangilusile vele. Hayi sengibona ngafika ngangena egaraji. Ngema-ke ngabalinda-ke ukuthi hayi laba ngiqala ngabo laba. Hayi ngafike ngayithelisa upetrol lapha egaraji eBud Plus. Ngayithelisa upetrol, bafike bandlula bayoma ngasema-toilet, bekudakhi la bafike bamakhona. Hayi ngababheka ngathi hayi ngathola ukuthi ayabedli. Athula or bayitshela ukuthi ngingene etoilet ngizophuma, angibazi. Ngiceda ukuthela upetrol, ngithiphe lo sisi loyo-ke obengisiza lapha egaraji, phume ngihambe. Bangilandele ngithi mase ngise-Caroline bese kufika-ke kufika elinye nje izwi lithi ungasayi ngapha, hamba ugibele u-N4. Hayi ngihambe ngiyogibela i-N4, sho ukuthi sekulahleka ulayini wabo. Bangiyogibela u-N4, ngibuye ngimphase approacha i-toll gate le yase-Middelburg, between Middelburg and Witbank. Bese ngihamba ngithathe le ndlela eyohamba kuboDuva Power Station. Ngitshela ukuthi ngiyovela sengivela ngoba inhloso yami ngiye-Witbank. Hayi ngithe uma ngisakhuphukela nje lapha edamini, hayi nayi seyifikile-ke i-Legend 45. Ithi uma ifika, hayi bangiflikhela amalambu, hayi ngingagijimi bese hayi nami ngibe ready. Ngagijima ngishaye kahle. Hayi bafike bangi-overtake.
overtake ngibabheke nje babese bahambe bafike ku stop sign lapha ematragini nje bafike bangene basithele bathi hayi kwazi bona or kwajenga isibhamu or kwenzakalani ngandlula bangibhekile nje azange badukule bacala phansi futhi bangigijimisa again abayazi nokuyazi indawo nje hayi bangilandela hayi ngafika ngene police station eClifffontein and then hayi ngangibika udaba hayi babaleka ngoba bangijimisa nje thini bathi if bathola ukuthi ngise police station bangifika babaleka athula ngihamba ngala ngiyakhona ekseni bengizovuka ngibe nemeeting nommeli ummeli wami waziwa yilabantu engilwa nabo yibona abantu abazi ummeli wami labo engilwa nabo and then ngithe mangifika lapho ke iJP bisingilinde lapho kune gate elikhiwayo opposite ummeli wami seMcleveck mawuya ubamba umgwaqo loya Loskop Dam so masozophuma nje before kune park lapha eGlen before the park kunabameli lapho ke so mangizongena opposite kunelinye gate nje elihlezi likhiwe so bafike bangena ba reverse bemalule gate mangithi ngifuna mangipaka nje mangithi ngifuna ukwehla ngibabone mangithi ngiyela ngiyodosa something lapha hayi baphuma babaleka ngoba bamagwala benjalo nje ngaphuma bagcwala idolobha hayi ngaqhubeka ngangena kummeli ngathatha lento bebafuna ngingayithathi lento bebangivimbela yona ukuthi ngayithuli court order ngathi bangicela ukuthola le court order ngayithatha ngaphuma ngami imoto bebathi basigijime bahamba ngayo iDG6 lemhlophe and bayikhipha ama number plate yabona lento imoto zokhipha ama number plate ilento yenza ukuthi umsebenzi weinkabi ube lula ngoba vele khona nje abantu abakhipha ama number plate nje innocent just nje benza umqhomo ngalento kodwa nje kuyayivuna inkabi kakhulu bakhipha ama number plate bese benza lento abayenzayo so wona mina manje ngithi mangitshela umunye wamaphoyisa ukuthi and iphoyisa eliphezulu ngathi le abantu basebenzisa into kanje bayiphika walala phansi until baze bayiprove bayibone ukuthi ayinangempela na ikhona ora nje namanje ngiyasho ukuthi akusiwo umuntu okamuntu lento le iyafana nje nalabantu abagangayo akusiwo umuntu okamuntu lona umuntu oyaziyo lento ngendlela ayi-operate ngakhona futhi nje wenza sure ngisho noma ngabe sebayisebenzisa la ejardini ngisho noma mangimile mangabe ngiphumile ngiyayibona mangikhona ngithi benza sure ukuthi vele angeke ngize ngikwazi ngisho nokuyithinta ngoba the way benza ngakhona so leyo nto leyo ekumele na futhi amaphoyisa ayibhekisise ukuthi inobani lento bangaka abantu abanayo labantu engilwa nabo basebenza kuphi umkhakha angakanani amathuba ukuthi bangasebenzisa lo buchwepheshe maningi kakhulu futhi maningi kakhulu yeah so ngaleyo nto leyo bebangijimisa ngemoto bakhona ukubona ngisho mangizophuma ejardini ngiyongena la ngiyakhona bakhona ukubona bafike beme lapho ke and lento yabo engathi the way bayisebenzisa ngakhona okungenzeka ukuthi inamba yami enye yamafoni bakwazi ukuthi bayihacke nayo lento ivele isuke iye la kunenamba yami khona ngoba ngendlela ngisho noma ungabe uphakathi edrobheni uyibona yona sevele bengekho bona la there's no way ukuthi phakathi edrobheni ungayizulisa lento bese iyofika la ngikhona khona yo bese ikhona ukubona la ngikhona khona no ungasho ukuthi uma ngabe ushuthi ungasho ukuthi ushuthe but kumele usondele eduze ukuze ubone la ngikhona khona ukuthi na iposition yami but yona nje uma bayiconnecta la bayiconnecta khona sho ukuthi bayivele bayithumele iye la ngikhona khona ngenamba yami so enye into kumele bayibhekisise ngoba basazobaceda abantu abaningi uma ngabe kuthiwa futhi awukwazi ukunaka njengami ungayithola usenkingeni ekseni